herbs and me we unique selling point jawli jiva number 1 wa it is a natural soap. Number 2 nawa it has health benefit. Hello, iwa mimi kapai langkan hoye ina pewe ne kara showing sachi khaine. Ina herbs and me we proprietor ne. Remigab da didi basili ring paning shik junga pongshok dalai higda platform kami we bang. Iwi background hang si jaka ajon gachang the talk with Sorin Town we surely entrepreneurship in the Tangko society kijiwi kijili panelist aga sada wazangda iwi background wa kdew hawa hang khaine jingna khaibing wa chai re kala thayre ka thalala arila ina ka thada sadle kala ka thada sa khoi ka thada hopho khoi kijiwi maramli kishika share salu shit ngai remigab da hila family the jamla khai family akhali rai ishi now jumla khai now itum now trane jungjaili in the 7th league zangne iwe adung bingjina thaklang in the futui gala thaklang in the join rapping hi thaklang in futui hong la khyo jawgada ili iwe azing bing hi iwe responsible nga sawe athungwe kadam kashili chain ji thada samaman laga athungwe kadam kashili support sami khwai jawgda I ayali Bangalore legal Delhi ot sangkha wasai jingum thralang da ot wasai ji thai laga thumi gdam kshila kup sangau gi da I shim hanung khwai sai 2017 le shim hanung shim han khung adam ji thran tada iwile paisa la safe samale tu athum le yang sangsau gda kala ina Sadaklay oji in a pong by od mazang satu. That means I will skill Malay satu gada ihi. Laga praktala in sakui. Sahwai la Malay. Ga income la Malay too. Kata shikla the evening the bring patra rashumi. In a hikiwang in a mention sangayao clay jaka. Arihon what sata the clay kuni tot being. Ayali what sata the clay the atom being the Nitumna ayali ot wasalaga hanung laga kajija skill kuipung laga hanung laga kajija ramli sa khwai ot paji salo giji da remigap da ji iwi experience in samang da klai jin da thuni ma samang sangai ma da ji da ji remigap da kahang ne jena ji da I hi kisao nikla mthaim ne phaisa lamlai ne skill lamlai thure jena ji da 2017-18 hi the year we outside TKS thali changai jen hada program khangde le zalaga the PG zala in sa dai kha income bo malai ne the mirin jiang chi thadla jadlaga ara idum ramli medicinal plants katha la herbs katha hi kujung kha khlai hi kujung kha apong kujung kha in masijin ne hada masijin la we sa khai na shuda hai drakhale tha in hi katha da sijin ka phar khla idni katha da sijin khwishi khla gji da ma chukjing khlong jena gra mai la ga in jawre le I wanga thangka hi NIA pasina no any pasina news channel ajon watching lawe soap ji handmade soap ji asina interview salaga ji video clip ji ina yang khoi samphang jena an hangai jile hi ingredients ko chung chawa iwa ramwak ina khoi ukrwak ina khoi ta the mention sai jeni ina la thaga ila sabai ra hiwa
ino ukhurli pom laga shembai gi chaite da ali daga awi phone number mithi khilaga ali phone sa khwa tam chan ana thala ina tadam thala ina advice mi laga phana ina tum sangai chika saklai lo da positive advice mi chena ina I shim laga daga kada da sammai shikla da majuk laga paisa lama lai mane kada la shim khuli hang laga I interest khlai ji thai khala ji athum la li shit kasang ma ina ili paisa invest sami paisa invest sa sami jena ina ju paisa ina dili la da ka lu laga training ka hui ajun wo thla ni wi hi design lang ro ye da is na shi jin dak la he ngoi se re chi khawa ini ni training center a khale la khuya packing packaging la firstly da da ngoi se re jena ana khu khui training center jili ila wa khui chi da tada kachang kathum hi training plus research tada ina delhi lang yoda practice samaman laga shemaman laga ngsono bingli la mi tada kai khapinga kapitom sada tada lo mi tada delhi la chi tada haupo kai sai jena ina chi tada iwi paisa iwi seed money hi tada 150,000 shi khaina haupo kai ji training la chang la ji we na ot tagar sa ngiya da machinery tha tada kena lo laga chada haupo kai na shimli laga ara firstly wa mission hi khak malai thu ka da itum double boiler ina sai double boiler ina sa adam ji wa da one shotly 2-3 soaps mang shembai kaji da itum da structure sa wai ji da sale itum ram shong hi kasi klasi kai da ingredients sim nat mohon ple la da rungai da por sa bai lim da rat lui da how probably shit da ya da chigla sala in sa khui chain machine khue sala la ara ji chili machine khue sala la infrastructure ma kham thawi wang lighting light tha da ma jing khar wi wang I hi ngu shu shong tha la ot saram ne chain nga ya shong bung truck tha le machine ji jing pok chain da in nga ya shong ji bung tra ina ho pok la bung khani da bung sometimes bung thum tha da wa la da lon sa khwai sop ji siam sang pho we tada presentable soap ka shop ji tada chung khut sange jili efforts tra kha sange jili love like she care ina shem tra kha sange ji chada chaga struggle sala ga presentable soap ka shop ni then ji tada sala ga ina iwi hi launch hi ina oja afraid itumi khashi by ex MLA Afraid Khanngam 44AC hi weekend trial maning ne ka thala la ina awi lecture gala ana khuni thot pingli kutom khangai ji theiwa laga ina ilile iwi product hi ale launch saming sangai da ina ila thekhum silama them sim ni direct ina application ka pisangai iwi herbs in me we details dong attach sami laga ali application thasangi ti chan ana klam haila gaina ana mi ukru ka hoile thaga ji thaga sami ge jawga da I hearing ana we en ina ji lon sa hwai jawga da 500 to 600 pieces hi da chang connect la da prepare sa sangai jena ji da sa sanga ara ana sami paira jawga da mi la jungda mo ne ka the entrepreneurs being kala even so no being li holaga train one hotel li da mi 150 shika changlaga itum da chili ana launch sami launch sa khmi le iwi ina iwi struggle kala ina ka da haupo kuchung kha et changai kuchung kha sa tamngai ka thala ari changwa ina soap ina shampoo himang paisa maklaya tishu da himang training wa khuilaga hina haupo sara da hina sane kala ina
ara iwi future liwa the body lotion ka tha chain detergent powder ka tha in a face pack ka tha chung kha et thara sare in a ji mukhairung gare makeup te hi da sa nei de in a launch chili khang ji thran amai afraid na da cái tông ấy là cái na anh the hi cái chẳng hết xong ngày này da chỉ là cái cái tông mi in pan này cái tông khami mang maning là anh iwi product chỉ 50,000 we product lo mi cái là chỉ in số nào bình là rác sang bình là lo da da iwi hậu của phục mình chỉ chỉ là da cái chỉ là da zang phok cái là in herbs in me cái gì hi cái da phok hậu là cái da in branding hi cái da sau là chả ha ili herbs na inspire sa sau cái in herbs chỉ sing sangai cái là herbs chẳng là cái in cái xem sau cái herbs in me da chả da in mình chỉ sao có phok này cái là nó là shi jin na herbs in me hi na shi jin de le ka herbs in you yang herbs ni so hi itumwi kiglale kada dang chito it is your relationship with our natural world in the meaning of herbs in me yang in a brand mi dakle iwi kigla mi dakle chi chi ne china min salak aina itumwi in a vision hiva tada itumhi arihon we are living in a world where market is dominated by cheap artificial and hygienic tadaya kigla artificial mangina shijin dakle hili itum tada natural product hi chungmei da shijin khwai artificial kala chemical katsang ochi tiongmei da shijin khwai minimize sa khwai chibaji ina hotna ngai mi kdong na itum na samang dakle ingredients itum ngai na samang dakle herbs kala medicinal plants thai shijin la itum health benefit le dakle ji chipaji maximum shijin la chemical jang dakle ot bing ji minimize sa da khwai da itum na ji hotna dale jen itum kdong na la ka kdong mai na so da hi shijin hi shijin khwai da hotna lo na tum la shijin yang lo ji thai khawa na tum shijin khyang adam ji tran la theire chha da iwi branding ji chha da hau pho kai re je na in launch sa ko bai la ga iwi shop aka shoye jimi plaza li shop aka open sa la ga chha da mi jung khan lang so no bing la support ka sa ji rai Jena iwi main salak in nglashak sak thali take away gift sada shi jindle la any occasion ne gift hambo sada shi jindle jena da nglashak sak thawi hiwa itum ramang maning la dimapur tha jena dimapur thawi shak zale la midle jena snapati thawi la in village khang thai tra khali la sami here na thum bing jili la ning shina ye chita da support sa khami wa he itum hi he da mahong lei la ga ara hi itum apom lang je yaw shiru la fu wa jaw ga da ara hi home base ara wa home base business da order ati shu da sami la ga lei de le kala social media hina main sada like Facebook Instagram ina order ra da hi da hina main sada ya jita da samphang e jena itum arihon wa social media hina thalak ina shichin da le ya kha misuse masa da le ya kha itum wanga kan kana akha lang sa da le jena hi shichin la business sangro hi shichin la itum business improve sangrok dakle chung khale jena khuni thot ping la social media hila shijin phapha ma ji se the meaningful sala gaina shijin khwai la sa se
Jane ajon ka changji IGSS pasina training ni khwai ili horai evening le tada training fees jungdama mi sala la ki kham tham ni tada iwi tada khuni thot pi ni ka tom sa da kala kajik tha tada entrepreneur akha sa da tada ka chak la dana ring otsa khula ga ring khwai ning kazang la mi ping deliver tada songai la kai jikhawa entrepreneur akha we journey hi mobile mene tada sakla kai struggle trakale mi ping ne yingra la ga tada ring pha khmi tada success sa atam jitran o da ring pha khmi le kha jiwi behind the screen yang jiwi chatra high struggling struggle sa high pya khajiwa mi kjung khana ma them ni jena na entrepreneur akha sa ya hawa na labor of dignity ji thela ga itum hi tada community itum ngale itum apom rek sang hi jangkhat iwa entrepreneur bina khuya mi re gi ji sangai jena athum asina training lungmi da ina jile training wa mi the katam na mi 20 ning sangla gaina radam da athumla arari la athum khlata na shem phok laga tada home based business halaga da habu khai ring phai da mi chung khame je da shok khwai jaida tada training ka tha kajik tha na training ka tha ning chang la kha tada jik tha wi program jila iwi shongin la private in la khui pai khala che tada jik tha la sapaye herbs and me we unique selling point jawli jiva number 1 wa it is a natural soap. Number 2 nawa it has health benefit, and number 3 nawa carefully embedded design soap yang thada iwa along ni design sa sang laga sai enaga gutumana akamati nawa free from any animal fats yang naga gutumana wa it is a product of passion and labor of love in the issue unique selling point USPG helps in USPG chini jena entrepreneur akhasada hui journey hile it is a long journey the decision labai akhasa kai je labai hi no nana decision khui hi jine tong je jena na entrepreneur akhasa khawa commitment him thalang in lei phungra kala decision making li strong sa phungra kala hi journey hi family we support ma changla itumna ngasar mane tada shima banung ka issue family tong ne ili support sami I ot ka sak tong li athum na jon mi laga sa we bangin I achi hi da sa shok shap ne kala fu chwe laga issue pa na kala issue pa we family no tong full support ne yan chi da support sa khami mangai na itum hi survive sak shap ne maram wa hile mi akhana itum otsa sa shon de le ha itum ni da encouragement ma le ha ka jikta a ho na support mara ha wa da ngajang je thui khai wai je na jikta thalang in support ma sam mangala no we li commitment thalang in ma khla ya dam jitran ka shi ka ho phok yang la ga tang thui khai jikta ngasam khai da mo wa shung khra jikta le ya we chi wangina no we vision bala no we commitment na ha we long le ka ten a oina ho ko phok chi step ka ma man ju ka ma man la ga tada chatak le ji entrepreneur we journey a khala ga je na teo we da ka teo ojuli tada mayang sangla ka le ho phok re chi khawa je I no we ji kan ga wan ni le je mahang rar mane ka teo sala la ot ka teo je na ho phok ma man da raisang mamanda jida success saji entrepreneur akhawi journey akhala kai jena shokra da khlai khuni thot bi ni na itum hi
cái gì cha nó sao cái thấy gì cái gì cha nó sao cái thấy gì nhưng sang lá cái nó sang rồi cái gì cha khla ta ngrin là cái gì khla ta ogthui cái gì khla ta ogthui cái gì hi the tầm lạc sẽ sang rồi lạc sẽ mili dipeng sai ing là nó cái đó phụ thuê sao là isi pali dipeng sara sinau ping hiya isi pali dipeng sara đó là mở phun sẽ the cái gì cha khla ta là sau khi là cái ring khoai the brain nào sao là independent sao lạc anh là sai chỉ sang sát ngày thế nên chỉ chờ the sang rồi sẽ chỉ hàng ngày thế là ari nào đó cái nó thùng người dân lạc anh là chật lạc đó cái journey hili nó thùng là có thể chịu khuy phải dâng xa cả itum chịu khuy mron là cái sát chịu khuy mron là cái lại inspire sami lại à cả đó nên là xa được lại ở chỉ lấy những sáng láng anh xa là cái itum akhay na hợp đồng một là cái community hi itum ram hi break sang apam cái là những cái đồng independent xa láng anh là riêng pha láng anh là ok thì chỉ thắc láng anh ra đây là shit sang này